Timu cia J-Quad Embu na MKU ciraheirwo pointi ithatu cia bure thutha wa timu iria marang'ethanagira nacio kurega guthaka. Kiumia giukite timu ya Embu ni igacerera kiharo kia Murang'a guthaka na timu ya Gonya ya kaunti ino, guku timu ya Chuka igicerera ya Embu niguo guthaka. Coach wa timu ya Embu Peter Mutai augete ati nieguthi na mbere na kuhaririria timu yake makiria o magithia na mbere na rigi ino. Na vile tumecheza, lakini ikiwa ni vile ni game ya kwanza, kuna vitu tuna work on, into systems na kuplan. Mwena-ini wake, coach wa timu ya Meru Patrick Mwaki augete ati kuhotwa kwao kurare ni undu wa wagi wa agwimi, akiuga ena mwihoko ati ni makahotana riria magathaka na timu ya Chuka kiumia giukite. Major challenge imekuwa ni kuwa na players. Huko unajua tuko na team pool of players iko wengi, lakini most of them hawajafika ile level ya kucheza club. Munini wa muikariri giti wa timu ya Embu Abijabosire augete ati mubira wa Gonya ni wambitie kuhimbirio kaunti-ini ino, akiuga ni maranyitanira na ministry ya githomo niguo muthako uyu urehwo macukuru-ini. Handu-ini ha Inoro TV, Jitago wa Jiko wa Waweru.